Ale tuni percentage ana pan hiwitin percentage hi mes exam do siang ke dong hin na poimo jing a basic a foundation hi percentage a them sense su angka khot gang di calculation gang di tina me percent ti khop zakhat la tina he na khop zakhat la tina hi sorry le zuwa I het di khot chu percentage hin ama se benin basic knowledge of fraction ji we ma saw din na a by b any number in the form a by b to fraction hi jing na chuwa a hi numerator ki ti na le no yam pa hi b hi denominator akiti types kitan na types of fraction are types of fraction as in akhana proper fraction I mean proper cho hi le example 4 by 5 2 by 3 anu ya achunga pa hi neo zo hin na to ta bang ju proper at kitin na a is less than b na second na achun improper fraction I mean chwa hi a greater than b ho hi improper fraction kitin na example achu 5 by 4 jong ni the 3 by 2 jong the na achunga pa hi len zo hi chwa hi join athumna mixed fraction I mean mixed fraction chu te bang ham tele e number example achu 1 2 by 3 ti ho vel ko na so ta bang ko hin so mixed fraction akitin hi abana for na chun terminating non-terminating mungkin na terminating
chu 1.321 example na ki chai 1 point zawa ki chai 4 3 ka nga na chu non terminating akitian na non terminating, so suppose 1.333 tai ajai ti lo na sorry ajai ti lo ajai jing la non terminating ajai ti lo na tina yo achunga bar mo khu bar tin repeating tina hi bar achunga bar 4 chunga bar hi, that means equal to 1.444 infinitely tina yo so in well, types of fraction ve ta win to hin abana hin question haleni an ve hotin na question suppose example 3 bar 0.3 bar na 3 bar 0.3 bar chu be the them 3 bar ti chun -3 plus 0.3 bar ti na ya -3 plus 0. bar chun terminate non terminating ti na ya sei tim lo chi to here next 6/7 it's sorry mixed fraction here mixed fraction here mixed fraction here is equal to 6 plus 1/7 here here dekha chu 6 1/7 chu 6 plus 1/7 to ki bang hin na ayo le chu equal to 7 plus 6 42 plus 1/7 sorry 42 plus 1/7 to ki bang ya so im dang jong lo 43/7 jong di the 6 1/7 ju so im dang jong hi point na 7 into 6 ki multiply 7642 pana chitoin product chu chitoin ki add he 42 plus 1 43/7 mixed fraction akona pia improper or proper fraction on do dan chi chu hi bai pian chu tengle chua kona chu mixed fraction no on do ding hi le imandang zong hi lo 43 should not divide 7 6 42 1 remainder na remainder hi achungam ding anoya ya divisor na divisor ding abana gubi a question ni mas pending 6 1/7 video so intin
Bana question khat ni veki ni na 43 by 11 plus 49 5 by 11 plus 50 4 by 11. Ito tabang number hi omle ibele chu number lin ta dan da ki mu hin i banga chu akho dan be a be hin na amas pena hi chuwa natural number se fraction nam lo se chi choma kho de yo choma la do a choma kho de 40 plus 49 plus 50 bana dang se chu choma kho ki de 3 by 11 plus 5 by 11 plus 4 by 11 ale chi chu is a tang 9 hiding 8 plus 5 so 13 139 plus LCM bol le hen 11 hiding 3 into 1 plus 5 into 1 plus 4 into 1 yeah na 139 plus 358 plus 4 so 12 in 12 by 11 ale 12 by 11 hin divide asu new be the hin na de chu chi improper hin na achunga pai len zo hi ja chu yeah chu 12 by 11 chu divide 11 a 1 ngi 1 mo yo 12 by 11 chu 1 by 11 to gibang hena yeah chu 139 plus 1 by 11 1 by 11 again 1 to 139 net be take it here 140 1 by 11 oh answer that's a fraction teng le ki add ja ki subtract ji yo subtraction ai teng le chun minus di mai he chu ani how itin abana subtraction ga via te 10 minus 37 by 39 ale chi vele henna che ama sa banga chu 10 le 3 direct na minus thailo hi ai lo chung ni ta na bolte hi chi equal to 10 minus 3 plus 7 by 39 na ti the ai na chu imadang jong hi lo 10 minus 3 to 7 hung ding 7 plus 7 by 39 hung ding ai chu sorry chi hi kai khiel zo hi minus zau teng le hin minus zau teng le hin a 3 pen hi ki at be hi 10 minus 4 hung ding bana 39 minus 7 by 39 hung di
chu is an 6 minus 39 at 32 by 39 so answer indi ipija ita kiet 3 kia subtract lo 4 subtract ham inti le so I fraction hin na 7 by 39 hi 10 hi 10 1 by 1 na ti thei na minus 3 7 by 39 na ta na ti thei hin to hi 10 minus ti tai plus 1 minus 7 by 39 na ti di na sorry ayan na so hintin 10 minus ale ban sa ki hutin na angko kana cholin ale chuwa hi minus ting le 3 hi bija ki nam ti an ve hutin na bija ki nam ti le 10 comma 1 by 1 ti thei na 3 7 by 39 ai na ale minus in la do ngai hin minus in la do ngai hin na chidinga chu ipin bol dam ti le 10 ve 10 minus 37 by 39 chu 3 plus 7 by 39 na ji thei ai na chu ahin to hi abana ten minus 3 plus 1 minus 1 plus 7 by 39 tile na bana chu next achana kona 10 minus chu impijata 3 plus 4 10 in le 4 ita na plus sorry minus 1 plus 7 by 39 muntin hi 1 plus 79 hi imadang jong hi pon ville 10 minus minus 39 minus 39 minus 7 huni di na by 39 nani khateng le ai is 10 hi LCM anoya tin ne LCM na 10 na add here 7 by 39 by lam ding 7 by 39 minus 1 ti taw te su cheba anoya 1 hi na 39 7 minus 39 huni ding su by 39 so plus with the ki bang tho ye so 10 minus 4 hung din na bracket na la do le then chi minus minus ki plus din na 39 minus 7 32 by 39 hung din na so hin le 10 minus 4 chu 6 plus 32 by 39 na ki the ale plus ong hi teng le chi 6 32 by 39 na ji jing the ai banga aki bolo na pen chu pgm tile example la 6 minus 32 by 39 hile chi 6 32 by 39 ji thailo hi not equal to 80 da so a fraction hi plus a ki on do hi ale chiwa hi ila e pan ai chan formula hi i chan hi bol ngai lo hi na chan hi
direct a shortcut na bol the he na shortcut na bol le jing chen chu bol ngai lo exam a chu phat hlomin etia chu fraction comma chu minus teng le number khat chu minus to tha teng le ti chu iti add dham ti chu ne he ro ngai hin na ti chu subtraction cho yong nom jin na simplification ti ho vela hun simplification hung gidong jing hin na simplification teng le ip number question hung do teng le cho hi a khot be jin he cho hi beilam ta chu 3 pen hi chawam pen hi +1 at bowling panting 39 to 7 in na minus ding ai jing na suppose 7 minus 4 2 by 8 ta sorry 4 2 by 5 ti da ada chi din bolam 4 hi na yad de na 7 minus 5 na ding bana 5 minus 2 is 10 in a subtract 5 minus 2 chu iding bana no 5 iding hi chu 2 3 by 5 ong di oh answer chu abailam pen a short trick pen a ki ball di adan he na sikal wala bai di ong som tapon he chu he chu hin tin chu le ban ve ki ni te oh ayat dan a subtract dan he ta vin na ban ne wiki inte abana percentage conversion na fraction to percentage each table he can kasimin pdf description link asun ka provide he na ju chan ki ve long chi apoya poimo ding hi exam question jouse na chi net bol question chu abai jamin na ya chu sei hen 1 by 2 chu imedang ning lo 50% ina he na 1 by 3 I think le 33.33% na ai lo 33 1 by 3 ki bang he chima banga chu 1 by 4 1 by 4 1 by 4 uni teng le 25% he na 1 by 5 chu 20 heading 1 by 6 chu 16.66 yung active ai lo le 16 2 by 3 na chuma banga 1 by 7 chu hi le 1 by 7 chu 14.28 hi na chu 14 2 by 7 yung ti the hi chuma banga chu 1 by 8 om ki din na 1 by 8 chu 12.5 hi na percent si chu 12 1 by 2% ti the hi bana 1 by 9 omin na 1 by 9 chu 11.11% elo le 11 1 by 9% hi ichi 1 by 11 bana 1 by 12 1 by 13 ta chu 1 by 20 chan ge het ngai he na question hung do teng le na just question 16 2 by 3% ki tele chu ip fraction ne le abaya be sa 1 by 16 na hi yang na so exam a question fraction a percentage a ki do teng le
beta khot de dan men na a fractional conversion chu hian ko la ba be jing ji e chi description link a kan ki khat khai pdf ka provide upload pen chu chu an ve ven lang chu na bai ha nu ngai ding he na ani sia practice ball ngai ding khot jing ding steng le bo jing thwa om de bo he ni sia na ve jing ngai de na chu bana fraction and decimal to fraction it convert nam ga ve te na suppose 1/5 to the percentage convert ding ile 100 and multiply de 100 na multiply le 20% hi na bana 25% to fraction convert de le 100 and divide de ji 5 25 5 20 5 1 5 4 1/4 chuan he within na fraction apana percentage na convert de le 100 na multiply de chu akile a chu percentage apana fraction na convert de le 100 and divide de tina he na chuan he within ban hin important fraction khat ane ve hoten na important fractions suppose 32% chi 4 into 8 na ti the na 4 into 32 na ti the na le 4% chu ipita 4% chu 1/25 e ti usala na 1/25 1/25 into 8 and take 8 that means 8/25 is in here that's beta khote ju na ba ha jo na ba ha ya na he ya jong le kholo in 32/100 na ti de na thing le suna divide this 10 ni 4 8 32 425 4 and divide le 8/25 na mu tho he na ju percentage apana fraction that's a 65 zong he na 65% chung 100 and divide le 5 2 1 5 5 3 15 5 20 13/20 he na so here bana a number lien de khan ga ve 466 2/3% le chi fraction it convert it le chi na su ali na pa new na su hian ngai hin na chu 480 plus 60 plus 6 2/3 na ti he na ale 400 chu 400% chu imdang jong lo 4 ding na 4 60 chu 6/10 na mi te na ali chu chu bai ti ko bolam tele percent a kona fraction na convert de teng le hin na divide how 100 na 400 to 100 and divide le 0 ni cancel le 4 bom ta na 60 100 and divide le 6/10 remaining ya abana 6 2/3 chu ita chu na ko ithi yeah chi further divided 2 3 6 2 5 10 adi the
tiếng lệ 62 by 3 giống chú 62 by 3 giống chú 6 plus 2 by 3 thì thế là lại hết na 4 by 6 chú z ta 10 là thì thế hết na 10 plus 3 by 5 plus 2 by 3 là thì thế hết chú 10 plus 10 ही नहीं है tiếng lệ 5 3 15 ही tiếng 3 3 and 9 and 3 5 5 10 ही tiếng 10 plus 19 by 15 है so 10 19 by 15 đã bàn về kỹ tin bàn number 544 4 by 9% 44 4 by 9 44 4 by 9 so 4 common legend 11 1 by 9 here na 4 into 11 4 by 9 11 11 1 by 9 so 1 by 9 fraction and convert le 1 by 9 here na that means 500 plus 44 4 by 9 adi the here na percent 500 so le jakhanan divide le 5 ba ta 44 4 by 9 chu isai ma bunga chu chaba hi 4 4 in na 4 into 11 1 by 9 here na this is 4 in na multiply le 11 1 by 9 ko 4 na multiply thing le 44 4 by 9 hi kimu hai ya chu 44 4 9% chu imdang jong hi pon 4 by 9 hi na plus 4 by 9 this chu imdang jong hi pon 5 4 by 9 ati the ya 5 4 by 9 5 4 by 9 or 5 9 45 49 by 9 ati the Sma banga chu fraction len 1905 5 by 19% chu fraction a convert di len pin lo ta dem 5 5 by 19 chedinga chu 1 by 19 1 by 19 chu fraction na kona percentage chu ipi ha mi za nam net ngai hen na chedinga chu 1 by 19 chu percentage as 5 5 by 19 5 by 19 here that means 1900 plus 5
5 by 19 là thì thế na để chỉ 100 divide lại 19 vô 5 by 19 số im đang vô 1 by 19 này na số 19 1 by 19 này thì thế na 19 square is 361 plus 1 362 by 19 thì thế ha về về apa pen su fraction to this percentage percentage fraction chỉ chart chuan hoi tan an ve ben lang chuan ki bai hat leo chun na apana phatchom hi maths calculation ki gang je na number imu le na fraction percentage mu le chỉ fraction chỉ percent zan hi pham ti chu I het le chun na a question chu hot be je mi chu ka sei nom al tu hin suppose 5 by 6 laute chi percent ho do di wele a bol dan za chom men na percent ho do dinga chu 100 an multiply de na 100 an multiply ngai hin na multiply ding eta na ho ding chu phat lu tho hin na e wanga chu fraction chu 1 by 6 no mu the in 5 into 1 by 6 anti the na chi chu 1 by 6 chu is a tai ti la so 16.66% he ti chana le 16.66 into 5 anti the na 5 times na 5 6 30 33 3 carry 3 5 33 carry 5 8 83 chiwa kona si mi mun da 83.33% na ji the jing hi bai lam ta chu hin na phatchom dan chu ai lo jong le 5 by 6 chu 1 minus 1 by 6 an ti the hin na ai chu na minus thing 5 by 6 na mu tho hin na chu hin tin ale 1 chu le imadang jong 100% tin na hi me na le 1 by 6 chu is at 16 2 by 3% na in the na ale steni hin na minus ti hin na minus ta ja chu 116 chu khat ne 17 ngi de na bana si 8 9 minus 1 83 ngi 83 bante 3 minus 2 steni na minus 1 by 3 chu hi bai tai khot the hi a khot dan tam pi men na a khot dan chu I ha khot chana me chi ya khot chana ki he je pin na shoni ho hitin tu hin question khot ga view tin na question khot 57% of 5 by 19 chu ipm ati na ale bot mass bod bot mass formula yang apply nga hin of ti chu multiply ti na hi jing na ale azo chu 5 by 19 chu isa tai ti 1 by 19 hi ti chu na ale chi 57% into 1 by 19 ti na hi jing na ele chu nangin 57% 57
percent fraction convert le 100 and divide de na 100 and divide le 3 then ni na ka the hen na 3 327 to carry 3 4 5 3 by 100 hen na fraction aju 3 by 100 percent so hintin bana question kan na vekit hintin cubes so dong ne het ngai diu squares dong ne het ngai diu na square su 1 to 25 chan yong na chen phang ngai diu cube sang su 1 to 15 chan yong chen 1 to 20 chan chen pha theu he na king up chan tung zui me in tin ai chi exam teng le cube hoi lo le square ngi dong le chu na khol le pha lu na lu ji ni na ju na ba ha le sun pha na save thei na time na save thei chu chang chu ani ki mail chi wen lang ala bana question hot ve ki hote na 220 is what percent less than 400 then na 220 is what percent less than 400 ichi hi vele Eipao ka le to dinga chu zani le somni hi zali a kon zali a kona izat percent thomam tina hi na chu to ai imadang jong hi poi 400 minus 220 na bol di hamas pena na 220 na minus le 8 180 na mo na 180 na le sten ya aki khet na hon chu 180 aki khe hon hi na ji chu 180 by 400 na thi di into 100 chi cancel le 4 4 as 4 4 16 4 5 20 45 45% chu hi answer na answer chu 45% chu hi jing on it's why he in here because less than tipai hi na suppose less than 300 hong ting le sanu ya 300 hong di na less than 200 hong ting anu ya 200 hong di oh so ni so I what percent more than hong di me te ko sana sana chung su more than less than so bona ke bang so ke ya tunu one question kan ve ki nutin 85% is sorry 85 is what percent of 510 akitin na 85 is what percent of 510 ale 85 hi zanga le somla chu izat percent hi ham athina hinna 50 hu 100 hu 100 akon 100 apana hu izat nam tile 50 by 100 na bol 1 by 2 that means 50% mo hinna chima banga chu question a hi
85 is what percent of 510 till 85 so of 510 na adiding 85 is ngale somla chu that percent ham till 85 akona e zanga chuna divide di zanga soma chuna divide di yo zanga le soma chuna dividing thing about so answer po de hi 5 t is an divide him 5 1 is 5 5 7 35 17 17 3 17 na divide thei he na 17 into 5 5 7 35 5 8 na 17 ana dividing 17 divide lesson 17 into 5 is 85 hiding chi 5 hiding and so on 17 3 3 7 21 17 3 hidi na yes 5 by 3 into 10 50 by 3 here na 50 by 3 percent donc kita is 2 divide by number 3 1 is 3 3 6 18 okay 16.666% here answers about question khan ve kin hoten na $990 of 9 1 by 11% plus 500 of 25% equal to x. Ale x hold on deny here. X hold on. Ale ito bang ho question na hi vele hen. Mas pena 9 1 by 11 so hi pi ta ti way. Chi 1 by 11 here na. Fraction na converting le. Of to multiply the 9 tan 990 into 1 by 11 plus 500 of into 25 to 1 by 4 here na fraction I converting le. But 11 a chu is na 9 90 hidi na na khot le na cut le bana 4 1 is 4 4 2 is 8 4 5 20 90 plus 125 only here so 19 11 215 215 here x value so see answer ichu he a fraction akonna the percentage tisu na by hat bol base sa he na adang chu aye chu cho he lawa na chit le exam ai cho he question na mu te le na lo meng de na tichu na he sai le na bai sai jing ang kan chu na lo divide multiply bi bo ne khat na gan je mai din stem bo sun exam ha chu abai sai tai al bana question khat ni ve ki tin na to number len de on ka ve te 1 0 0 5 5 6 of 12 1 by 2% so pi ham akitin na question achu acha number hi evet le ale la leng jeng hen na hizong le a khodan he le ma cha hi pon ale 1 12 1 by 2% so fraction ai converting le imadang jong hi pon chi hi
1 by 8 is so na 1 by 8 hin 1 0 0 5 2 5 6 of multiply to na hin na into 1 by 8 using hin ale chi hi e dan divide by tina hi question chu imaja yo hi de upon e na divide a1 is 8 2 8 16 6 8 5 5 8 40 6 8 48 5 8 40 7 8 56 well the answer is madang jong hit 1 1 2 5 6 5 7 chi hi your answer neo khat division so a number ale ja so neo khat division no khat hong sao din e ba ni practice jing le cho hi ma cha jong hi pon na gang chana ki chai ji the ale question khat ni ke tin 840 is what percent more than 260 at the end na question say na chu zaget le som li hi is that percent 200 zani le som gu sang alien zo on ti na ale more than less than hong teng le chen minus zero le minus te ho so chu ama de ni kala difference ne vet na kho do ma sang ngai di ho and difference su 8 580 है ना 580 है more than na ti ta chu so zaget the som li hi loading chi hi loading zanile som gu ngi ho into 100 ade chu percentage no hold ya chu fraction akona percentage no hold ya chu 100 ana multiply ho 0 0 cancel ding chi is an answer there 13 2 1 is 2 1 is 2 2 3 6 2 2 4 2 9 18 2 3 8 9 2 9 by 13 into 100 29 by 13 chu a mixed fraction na convert thei he na chu 13 29 by 13 divide lesson 2 3 6 2 is 2 na 2 3 by 13 na chi the hai na into 100 200 plus 300 by 13 hung the hai na 200 300 and divide by 3 13 13 into 10 23 23 by chi di ngai de na 2 2 3 6 1 is 2 3 9 2 is 3 200 plus 20 23 1 by 13 yeah. That means 223 1 by 13% here.
chỉ cho hết đi khát chút more than 260 na as 260 này divide ho so a more than tin pa chi pa chu ki divide đi chu an hiao vin long na anh bạn concept khát mình về cái tin concept khát anh số PM tele successive this increase or decrease na til khat chu x% na increase na kalsa bana y% na increase kit ale a final la chu izat percent increase dam ngidong di he na chi profit and loss to well discount over la ngidong nom ji na ito tawm ten le chun formula khanom hin x plus y plus xy by 100 chi formula hi man ngai he na increase ale positive a decrease ale negative di na suppose wa hin x increase na x% increase taute bana y% decrease na then a formula to x minus y minus xy by 100 ong dio it's a minus plus minus ong di sa na it is a successive increase or decrease ahin na sunay utin le abana question khan ve ki utin 4.16% of 4,800 plus 515/17% of 5,100 tin na ale chi question hi amas penin a fraction ho hi percentage ho hi fraction a convert di ko level na ale 1/6 su ibi ta ti we 4 ji 1/6 hi 4 6 24 chinteni multiply 1 siteni 8 24 25/6 adi te na fraction converting 100 na multiply di divide di sorry of to into tina hi jeng na plus 515/17 515/17 so imadang jong 0.1/17 he na 1/17 into 5100 ale 0 ni cancel tan 6848 na ale 5840 16 220 200 in the end chi 17 3 and divide 3 7 21 3 din na 300 and divide the ho the answer is 500 only he so here ale hitan chung ma tin tu ni dingin na ama sa pen ni hin I hope no net thading dol ta kan hil hi me in tin net thai jong
lệ phản nét tây lâu dòng lệ comment này xây về nắng nè là what chứ mà em ngân xây theo hiện nè suy hiện tin là bon vin mang phao Kakipah